Hello, Leute, honobon sabin siway tu ni kha video isim diu hi le poi mo ta hong hiding hi in hi chon akipat na pat achai na ge nei na pi diwin kain te me tu na isim diu he le phone naman sa ting le ep na bol de ham ele phone naman sa masanga chu ep setting na on de ham na phone a he ti hi isai diu hen ama sa pe nan he ding chu tu an na phone mana gmail ho chu diary akinot do in lang a password to not do in lang recovery mobile number to recovery Gmail ho patet en kisut da in chuti lo le na phone na hin man sa ting le recover bol kit na dinga chu ha sa ding hin ai lo le complain bol dinga hong ha sa di na password na Gmail ho chu na ki na dingin kisu tu masat nen phone hi hoilam kha na chi a ikita la sa ang mang the in khanin jong e na so do pi ang mang the in khanin agu a jong mang the in ai le na phone chu tu lai phone man tam ta ta hi te na phone man tam ta ta tan ichoi ho 20 30 40 50 1 lakh wal man jong ichoi tawin hi chun ep chu setting chu na bol ding ham na phone a chu na phone aman teng le na le mu ki theina dinga chu tuai ka hen bet sa din hi bin hi chun chule hi che ka video hi Facebook a na bet hi ai le long se nen follow nei bolin lang chule Instagram a na bet hi jong la follow nei bolin lang chule YouTube ma na bet hi ai le long se nen like subscribe chule share bolu hitin notification bell ko me o la koi vite chutile video kan sem ki teng le namu masak ken ding ai je don video chu ga pan pai taw hite na le amasa penin setting a lu nin lang it is setting hi click ngo hitin setting hi click zo ting le hn valeu chun google a omin google hi click ki no hitin hi google hi click zo ting le hitin ho omin tin valeu chun namu di hin zo ting le all services in click de all services ga click kate hi ka click zo ting le noi lang hi valeu chun hi tip protection omin hi che tip protection kiti hi la he click di he ga click nge hi che ka click zo teng la veleu chun hi che hin tip detection lock akiti in hi che tip detection lock hi anoya ip ki sunam ti ai le the screen will lock if this setting detect that someone took your device and ran away te kanin na phone chu agwa azama a hi le hi che phone hin device in gu hi ti he na le che screen ha chama lock jeng ding in ya chu hi chi a lock na dinga chu hi lai he ke man turn on ka bol banga he na hon jong turn on ki bol di he ani na chu hi le ipyam tele remote lock akitiki nen remote lock anoi lang hi belau chun remote lock omin hi chi remote lock hi ipiham ka be ki no hite if your device is lost or stolen you can lock each screen with just a phone number mang cha a chu nang man hi chi na phone screen hi na lock the hi je hi chila hi ga click no hite hi chi click a he le belau chun ke ma hin use remote lock hi turn on ka bol sa hi in nang hon jong turn on ki bol win lang tiang le anoi hi veleu chun remote lock bol na dinga chu phone number nga hi je chun anoi hi ve win lang information needed to use remote lock at in anoi hin phone number akiti in ichilai phone number ni lo la khat na ki me lu di we ichi am izem tia hung man Janglen na lock na ding chu number hi chai na ki me lu de he tu hin ga be ki nu hitin chutiang le izem tia na phone chu hung man na he le load ham ti a le amasa penin na phone amang pa a Gmail chu phone dang kha na lock in bol lang lock in na bol zo teng le google hin lu nin lang find my device google search bara hin ta de he find my device katil anoin hom tan che find my device in click ding zo teng le find my device chung pe na hi click pai kit de he he chin na click zo teng le veleu chun che hin mu thein omin find log errors or play a sound on any lost Android device at the end Android device so chu nangman na le mu ki thei lock na bol thei a hi lo la sunga data hon ne na delete thei a hi lo le hoi lai ham ne het nom le sound jong play na bol thei in chetiang le locket jong na bol thei ti chu hoi lai ham ti ne het thei in hi chi chu nangman na le mu ka chu lock na bol thei hi je sign in omin chu win continue in a omin veleu chun cha he anoya pa he lock your lost stolen Android device at the end chitai achung lang pa he ga be hote achung lang pa he veleu chun sign in hi ga me engate sign in kame le heti hen ong umin veleu chun tua ka hen sit na Gmail pa he kaman hi ji chun nangman jong cha hi sound jong play na bol the hoila ham honging jeng de nai to ma mang hele na mu jeng the ding teng le na device chu secure na bol the ani na he athum na he hele factory reset na bol the abo na chu na handset chu na kom te yong le reset na bol the cha kon teng le
secure hi ga click ketin bel hit secure hi click nga le ti na umen ama sa pe na hi belew chun nangman na phone chu ina na lok thei ai lo le peta na jong na lok thei ani na hi sign out jong na bol thei google sign out jong na bol thei hi che device a ko na chu thum na hi belew chun device jong chu secure na bol thei secure na bol nu nga jong hoi lai phone ham ti na het thei tho hen teng le payment card will be removed from your google wallet that in google wallet ho a ko now na payment card jo siang ki remove ding hen pai secure ka bol a hele hi cho se si chu hung mang ding a hi di chun ken mang ka bol lo ding hen ang ho het thei na dinga in bet sa ai bo ve oti ho tu a min na phone I phone agu teng le I tabanga bol ding ham ti ho chu ka hin seitan hi che video ka hin sei ho chu apoi moi a pha e ka pha som pi ti wa hele long se nin inam sungo ba long share nei na bol pi divin kain te me akit teng video tha khat ta ki mo to ta hi te ta ta